Inkulumo kaMshofokazi icacise ngokusobala ukuthi-ke likhulu liyeza namhlanje. Bafowethu, ngicela ukunibingelela kwesiqiniseko SM abaqala ukusijoyina kuleli khasi-ke ngicela wenze ubulungiswa-ke bagcinezele bhathi nga-subscribe-ke baphinde balike la mavidiyo-ke enginenzela wona. Wabafowethu-ke uMshofokazi-ke uyigide engoma-ke likaMthandeni SK-ke laphana-ke siyacacisa ngokusobala-ke ukuthi namhlanje khona okuzokwenzakala laphana-ke njengoba kithi-ke ebusuku-ke laphana-ke nakanjani-ke liyasha izwe-ke laphana-ke kusho-ke yena-ke laphana-ke ulokhuza-ke uMshofokazi-ke lizovalwa ngqi laphana-ke sazi-ke bafowethu ukuthi kobe kwenzakalani-ke njengoba-ke siyakhumbula ukuthi uMthandeni-ke izolo bokufanele akhiphe laphana-ke ikhava azobe hambisana kuyona-ke nentokazi-ke kwagcina kungenzekanga-ke lokho kodwa-ke ngokusho kwakhe wayiqinisekisile-ke laphana-ke nakho uMshofokazi-ke namhlanje eqhamuke ezothi-ke nakanjani-ke namhlanje-ke liyavalwa izwe Timtaka. Asazi-ke noma yizo lezi ingoma noma-ke yini, kanti-ke uMthandeni upostile naye wathi-ke iy'ngoma ziyaprocessa online okukhombisa ukuthi-ke seyiqalile-ke ukuthi zibe khona online noma zingakadlali seyilinde zona isikhathi esifanele-ke sokuthi-ke zikwazi-ke ukudlala lezi ngoma zikaMthandeni-ke SK-ke laphana esingazi-ke ukuthi-ke kuyokwenzakalani. Kodwa-ke okubalulekile nakho engikuphathele khona uMshofokazi ocacisa ngokusobala ukuthi-ke namhlanje uthi izwe bazolivala thaqa ngqi, akusho mina kusho uMshofokazi. Shuthi uyayazi lento ayishoyo, kungenzeka lezi ngoma ziyafika or sithole CD cover. Kuthini ukuphawula kwakho bafowethu? Ngicela sidibane kwesinye